Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate limit x approaches 0, sin x over 3 over 5x cos 2x. Okay. Yang ni kalau kita guna direct substitution, kita gantikan 0 into variable x. So we will have sin 0, which is 0. And then 0 yang ni, kita masukkan kat dalam x yang ni, kita akan dapat bawah pun 0. Means that sekarang dia bentuk 0 over 0. Okay, which is indeterminate form. So kalau dapat macam ni, 0 over 0, guna direct substitution. So never use direct substitution. Alright. So from the given question, apa yang perlu kita buat? Okay, first awak tengok kalau 0 over 0 ada trigo. Means kita akan guna squeezing theorem. Dan squeezing theorem, biasanya kita perlu adjust angle of, biasanya kita akan refer angle of sine. Okay, kalau perhatikan di sini, angle of sine adalah x over 3. So, dari sini kita akan dapat hint yang bahawa kita akan gunakan squeezing theorem limit x approaches 0 sin x over 3. Okay, and then bawah pun perlu ada x over 3. Barulah kita boleh guna squeezing theorem and equals to 1. Okay, walaupun hakikatnya kalau you ganti 0 into variable x, sebenarnya dapat 0 over 0. But under squeezing theorem, kalau denominator exactly sama dengan angle of sine, so menurut squeezing theorem, it is equals to 1. Okay, so every time kalau awak nak guna squeezing theorem, awak perhatikan angle of sine. Kalau angle of sine sekarang adalah x over 3, means kita perlu adjust sampai dapat bentuk limit x approaches 0 sin x over 3 dan di bawahnya pun bentuk x over 3. Supaya kita boleh guna squeezing theorem and it is equals to 1. Okay? Alright, so macam mana daripada sin x over 3 ni over 5x cos 2x, kita nak adjust sampai dapat rupa macam ni. So first, kita split dulu fraction ni. Okay, we have sin x over 3. Kita ambil x yang bawah ni. 5 ni tak perlu ambil. Sebab kita nak jadikan x ni over 3. Okay. So, kalau nak mudah, awak ambil dulu single x yang bawah sin. So, yang 5 dengan cos 2x, awak split kepada fraction yang satu lagi. Okay. Double check kalau kita darabkan fraction ni. Sin x over 3 times 1, we get back sin x over 3. And then x times 5 cos 2x, we get back 5x cos 2x. Okay, so yang ni sebenarnya equals to yang asal. Okay, tapi kita pecahkan sebab kita nak dapat sin x over 3 ni, bawah pun nanti kita nak dapat bentuk x over 3. But first, kita ambil dulu single x yang di bawah sin. Okay? Okay, and then from here, using properties of limit, kalau darab, kita boleh split limit. Okay, kita boleh pecah-pecahkan limit. So, kita akan dapat limit x approaches 0, sin x over 3 over x, and then times limit 1, limit x approaches 0, 1 over 5 cos 2x. Okay. Okay, lepas tu bahagian yang first ni kita tukar bentuk kepada ni. Okay. Limit x approaches 0 sin x over 3 over x. Kita nak jadikan single x ni kepada bentuk x over 3. So, kita perlu darab dengan 1 over 3. Okay, bila kita darab bawah, atas pun kita kena darab juga. Okay, dengan 1 over 3. So, that bila kita simplify, dapat balik yang asal. Okay, so yang ni kita dalam proses untuk guna squeezing theorem. Okay,
And then yang ni pula, limit yang satu lagi ni, apa perlu kita buat? Yang ini kita just guna direct substitution. Kenapa? Sebab bila kita guna direct substitution, kita tak dapat bentuk 0 over 0. Okay? Jadi kita boleh guna direct substitution. Untuk bahagian yang sin x over 3 over x ni, kalau kita guna direct substitution, kita still dapat bentuk 0 over 0. That's why kita kena adjust sampai kita boleh guna squeezing theorem. And nak boleh guna squeezing theorem, kena pastikan denominator exactly sama dengan angle of sine. Okay? Alright, and then sampai sini, kita boleh move out constant 1 over 3. Okay, kita move outside limit. So, tinggal lain atas sin x over 3. Yang bawah, kita darabkan 1 over 3 dengan x. So, kita akan dapat x over 3. Sebab tujuan kita nak dapat sampai bentuk sin x over 3 over x over 3. So, that's why yang 1 over 3 yang atas ni kita move out. Okay, from limit. Okay, yang ini kita guna theorem. Theorem of limit. Kita boleh move out constant from limit. Okay. Okay, and then yang ni kita guna direct substitution. We substitute 0 into variable x. So we have 2 times 0 which is 0. So yang ni kita dapat 1 over 5 cos 0. Perhatikan yang bahagian limit yang ni kita guna direct substitution. That's why no more limit kat depan yang ni. Tapi yang ni kita dalam proses untuk guna squeezing theorem. Kita belum lagi guna direct substitution. That's why perlu tulis limit. Okay? Alright. And then, yang bahagian limit x approaches 0, sin x over 3 over x over 3. Kita dah dapat betul-betul bentuk squeezing theorem. And then kita boleh tulis equals to 1. Okay. Dekat depan still ada times 1 over 3. Lepas tu times 1 over 5. Cos 0. Bukannya 0 ya. Cos 0 awak tekan calculator equals to 1. Okay. And then kita akan dapat 1 over 3 times 1 over 5. So the final answer equals to 1 over 15. Okay. Okay, so bukannya 0 over 0. Okay, tapi 1 over 15. Kita gunakan squeezing theorem. Kita perlu adjust yang bahagian bawah sampai dapat x over 3. Exactly equals to the angle of sine. Okay. Okay, so to confirm your answer, awak boleh check guna apps symbollab.com contohnya. Okay, so masukkan syntax limit x approaches 0, sin x over 3 over 5x cos 2x. And then you press enter, so kita akan dapat output 1 over 15. So compare dengan yang kita solve manually, dapat sama. So means that yang ini betul. Okay.